Za izvedbo vaj potrebujemo stol in mizo. Sedimo na stolu, roke pa dvignemo visoko v zrak. Nad glavo prekrižamo prste, komolce imamo iztegnjene. Pogled je usmerjen navzgor. Zadržimo položaj in ob tem globoko in sproščeno dihamo. Vajo ponovimo dvakrat po 30 sekund. Sedimo na stolu, noge imamo trdno na tleh. Obe roki iztegnemo pred sabo. Z levo roko primemo dlan desne roke in jo potegnemo navzgor in k sebi. Ob tem čutimo prijeten razteg. Položaj zadržimo 10 sekund. Nato dlan z levo roko potisnemo navzdol in položaj zopet zadržimo 10 sekund. Vajo naredimo še z drugo roko. Sedimo vzravnano, stopali trdno na tleh. Roki imamo ob telesu. Vdihnemo in z izdihom naredimo predklon. Če lahko, roke položimo na tla, sicer ostanemo v položaju, ki nam je še udoben. V tem položaju 3-krat globoko vdihnemo in izdihnemo. Ob zadnjem vdihu trup in roke dvignemo in se vrnemo v prvotni položaj. Vajo ponovimo 5-krat. Sedimo na robu stola, obe nogi imamo na tleh. Trup imamo ves čas raven in napet. Z obema rokama se držimo sedišča stola. Ko imamo noge na tleh, vdihnemo, nato pa z izdihom obe nogi istočasno pokrčeni dvignemo od tal. S koleni se približamo trupu, trup pa je ves čas raven. Pazimo tudi, da se s trupom ne naslonimo nazaj na stol. Nato nogi istočasno spustimo na tla in ob tem vdihnemo. Vajo ponovimo 10-krat, naredimo 2 seriji. Vajo lahko izvajamo za stolom ali ob mizi. Z obema rokama se ves čas držimo mize. Z levo nogo stopimo korak nazaj ter naredimo izpadni korak. Nekajkrat ponovimo. Nato izpadni korak naredimo še z desno nogo.